No ngavana wa Meru kini kyo kiuria baingi bakuria aja Meru na kinya omea Meru bubwizanite na ugambi bwa mbunge ya Senate buria bwebererie gitine ngavana Kawira Mwangaza noe ethira gita koti akiregana na untu bubu bwatuma gwokia kiuria kia no ngavana wa Meru gatigati kawe na mutumantu ithinkia ni rwaria rukuchirite kinya ugambi bwa mawakili na siasa na buba kioneka o mtu gutetera ruterero wawe Muthumuriuki na gichunki ya siasa Ogoro Bwana Arua. Kiuria kiria kinene kagite gaka no bwiri kwithurwa karite kiti kia ngavana ndene kaunti ya Meru. Ikirika na mbunge ya Meru nyuma guikarwa rira kwingata Kawira Mwangaza kitine kwa thatu na ara mbunge ya Siriti ara thitangi na maite thatu. The results are that the ayes have it and the motion is passed and the governor stands impeached by the County Assembly of Meru. Na mbunge ya Senate nyuma ya kuthikirika mbariri kwa ntuku ijiri kinyamo betikani na mbunge ya Meru ati Kawira na umegitine giki kia ungavana. And Standing Order 86 of the Senate Standing Orders, the Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County, and the Governor accordingly ceases to hold office. Na nyumene ntumiri eji yethwe kiumiranga thitire ja kithirikari na kumana no ntububu nandi kiri watho bwa thirikari cia county po mwaka wa 2012 bugite maserita bara baingi baninga kura gukurukia kinyeti rimwe ngavana gakebirwo gitine aja mbunge ya Senate yaningire kura na kuwa Kawira akugwata na maite jothe jathatu jara thitangi nayo. Ile uamuzi wa Senate bado tunasimama na ya kumbandua governor wa Meru mamlakani. Tunapoongea hakuna governor wa Meru kisheria kwa sababu bunge la Senate uliamua. Na hiyo ndio itakuwa msimamo wetu katika mahakama kwa sababu tulifanya uamuzi katika mashtaka yote matatu na tukapata yeye hako na makosa katika zote tatu na huo uamuzi haitabadilika. Kumira unandi katiba ya Kenya nayo chapter 11 article 182 sub article 2 eriuga munini wa ngavana niwo kajukia giti kia ngavana miaka witiere ya kibindi kiu ngavana ebirwo gitine aya morto jojo ndwari kwa mutumanto ethinkia anyuthe muma ta ngavana wa Meru. Article 182 sub article 2 yuga governor arekia kuimpeachwa, the deputy governor automatically assumes na kachwathi shall assume 182 sub article 2 shall assume the role of the governor na akaendelea kwa governor mwankarirea tamwe governorship kipindi kiwe kathira kwa Kawira Mwangaza akwa impeached automatically by flow sheria ndo ethingia no aere governor. Ontububu nandi bukirigirwe ni koti nyuma ya mawakili bakawira gwita kotini arakonekana mugambithania Bahati Mwamuye araugire ati itua ria Senate raguta Kawira gitine rithore kirungi kwa akiwega mbariri nandi rikathikirwo tariki 17 mweri wa kenda mwaka juju ujo ni kona nandi uge bubu bwa koti mbwetere kiuta tina mpumisa Senate. Nafikiri mahakama inaangalia tu process, lakini governor mwenyewe hakuweza kuapia katika county assembly, alikataa. So tunatarajia mahakama ikubaliana bunge la Senate kuwa tunapoongea hakuna governor wa Meru. Tunapoongea kwa sasa governor ambaye anatakana kuapishwa ni naibu wa governor ndio aendelee na watu ya Meru. Amana bubu nandi mawakili mwanya na tubangi ibwethebe na uge nkurani umene na untububu court onda ire yaumire yaugire ekurungika resolution chondira kyakurukirwe Senate ntukwera including resolution ekumuimpeach including declaration ya speaker ya kuka Kawira Mwangaza ni impeached including any steps kana matagale yaro yomba kujukwa kenda enforce resolution zira cha Senate. One of the matagale yara bajuketie iweta wiki ya resolution iwa government printer ba printerwa gazette notice manto yara yonde ma iyererwe cyakurunge kubikoti. Deputy governor atare party, committee atare party, assembly atare party, government printer atare party. So they direct KU conserve mbi
direct ge speaker wa Senate nawe speaker ariuga uni indathiririe ngugikwa utebie bomba go conserve. So the order was overtaken by event. Na ndi murungamuri wa Jorio ni ati kinya biure bibite na mbere kurua ati no bati kwithura karite gite kia ungavana Kawira Mwangaza na etire na mbere na gwikira kirore budget ya Meru. Control of budget gwa ugitikire kirore ga Kawira no ndu kwina uge bwa koti bakurungika kwingo kwawe na kinya kithira Senator Meru Kathuri Murungi na andikirite control of budget baruga akimwirombe kwithwa akiregana na kirore ga Kawira nondu kagite gaka atina ruthira kuithio ntububu. Both houses ya county assembly na senate ikuona kwina makosa no tibati gukorwo obicine ubati kwithirwo uri ume mwanka riria ugwe ukathikirwe gamba riaku ethira koti yona wisasa kwina process itathingatwo bwega i senate uchokwe kiri ofisi. Ona ntigo ikurukite ira baraba ingi barerigite ati Mutimanto Ithinkia akethwa kinyunyo muma Mwankira Nandi kiragieteri ni ntariki 17 muri juju nikenda kona muroto juria koti ekethwa ekijukia that we do not need to bring ourselves within the armpits of the assumptions of office of a governor elect act. Any order that comes later than the 21st of August, at the time the resolution was made and a vote taken, is overtaken by events because the deputy governor became the governor immediately after the taking of the votes. Arira Governor Kawira Mwangaza kaiji kari ejire karokere koti thaa 11 kaejanire koti the order thaa ingana na wakili wengo akuga order yaumire thaa 4 akethwa Kenya Gazette nayo na turi wejanirwo before that time. Which one takes precedence? Okay. It's an argument that is self-defeating. Untububu butumite Nandi kinyamatho jangi jameru jambia kuhundwa nontu Nandi tibaiki igamba presidenti ndiro Nandi rina kagita karari bwiri kugambwa igamba rida ungavana ritina muthia tumete Senate tuitite High Court na tuma High Court uroga chinda either Kawira kana ivo ungi ageta Court of Appeal na Court of Appeal uroga chindwa ageta Supreme Court kutuga etikiria gushindirwa gatigati aja tikawira Mwangaza tibabange bakwenda kumuimpeach ko igamba riri rikathirira Supreme Court mbere tukinya Supreme Court tutikinya mwaka yu tutikinya yungi no nintegete na assessment yakwa ya magambo reja tako tukakinya 2028 tekuga ati kogetera mwanka muntu akinye Supreme Court magita jara ja wambora ijathirire gita ria gutari gukwa set gintu gitwa presidents principles ira cia tumairwa iketumikizie wambora yetere Mwanka Supreme Court la iji otembo tumira koti ukaragitino ya rasi you've been impeached. That is not correct. Wow. Na gutikarika Nandi Senator Kiambu Karungo Wathang'wa ejete na rwaria rwaru na mendekiria mwanya mwanya ya ABC baruga ati igambira kwebirwo obicine kwa ngavana igamba riri keja gwita kotini ribwiri kugamba kwa mieri 6 akina kugitwa na ukeja kwithura mieri 6 ya kuruka ritigiti etwara seneti rikethwa rikirikithwa nario endekithia ringi kuma kingwatoro ya mangavana ikauga rwarira kwebiria ngavana omwe rubicine rutibati kuretwa mbungene ya county gavana uju atambite kuthira mieri 24 kana miaka irigitine amanja yonthe kiuria kiria kinene no bati kwithura karitigiti kiongavana ndene county Meru nonto kwinega mba kotini ndarikite Kawira Mwangaza kitine lakini igitariri koti yauga resolutions iria ikwa suspended kumaanisha resolutions iria iteo na itemba gutumika guswear in the new governor. Governor Kawira akendelea kuserve as the governor of Meru mwanka riria kesi ira ikotini ikathira na kwina mutarata wa katiba ndio bati kuthingatirwa Mutimanto Ithinkia akethwa na nyunte mumanja kwa ngavana wa impeach Senate article 182 takes effect. Deputy governor no weja governor automatically 182.6 akaendelea kuserve Mwanka kipindi kithire unless removed as per the provisions of article 181. Kuga koti itaya ingi I think that ko mislead anto na argument ete ko hold water buru Muthuri Muriuki gichungi gia siasa.